livumelane kusikwe la ukuthi kuyihleke kuwenzela kuhlekethiwe la nami ngalamsike bese le tata tethu diyahlangana diyaphuhlana uyahlishwa ingane yakho seyaba kuluma ngakho le ngane yakho seyaba inhlupheko yakho yaba lokufa kwakho kwabantu la ufa khona wena nami kunjalo siyahambisana thina nawe la ubheka khona ubheka khona manje ke ithi ke lenzaba ke la njengoba lapha ke sewavumelene sandla esandleni uyaweni bada uhamba kanjani yahlabelela ke lo make uthi uyasethwana penami ujakwesitha nalo lo msalwane akayibona lendlela wakhe uthi I want to fix my eyes wami uthi ngibuke nabo spend time lapha kuye until ngishitshe mouth to mouth akhulume nami ngimuve akakhulume esifuthi kodwa akhulume nami ngimuve wase wakhuluma I'm transformed wakhuluma I'm lifted up wakhuluma ngethiwa ngcono angisathi mina kwami ngoba liyawulapho kubethele kuye nahamba yena kuhamba kini lapha kuma-footsteps ami sekubonakala manje ngoba nguye lohambako manje le kanti inyawo kethwelwe mlete yakhe I walk his way and I live his life nikhona bazalwane crucified with him crucified in him crucified for his glory sesindo phila kodwa nguye lophila uphila kini we live in a covenant relationship ingadi yakhe ichaza lakini ihamba kulama systems akho live la khulumako permeates my spirit ihamba yonke indzawo kini sandla esandleni nikhona bazalwane bami siyakhumbula nenzaba thank you abondeke bakona ngikhumbula nenzaba lenteka kunami umfana walomake lo wakhankamela wakhela Elisha lo mfana wathi kanti uThemba ngethembiso wafa niyakhumbula Amen. niyakhumbula sovuka kanjani mfana wabekwa ekabeleni liphakeme nasabekwa ekabeleni liphakeme uthi ke Elisha ngawupapalala kumfana kanjani sandla esandleni umlomo unye
But uvumeleni manje nithi lo mfana wathi navuka lapho abenemphefumulo elihle. Lo mfana navuka lapho spoke the message of the prophet. He brought a prophetic message. No father, not for I want to believe. He walked the walk of the prophet. I want to believe that that same boy was one of the great prophets. Ngoba waphefumulelwa umprofet. Alisho iBhayibheli kushomile bazalwane. Alisitsheli negama lakhe alisitsheli ukuthi alongibani. Ngiko-ke nathi nasihlangana naJesu sibethelwa kanye naye sihlangana naye hand to hand. Angithi kambe sesiyokwazi-ke ukuthi kuthinta kwami kuthinta kwaKristu. Namthinta ngekuthinta lokuthintayo there is healing. Lapho ngaba khona kuhamba kwakhe. Namkhuluma I speak this message. Nangihamba njengaye. Nangentetha ngomthetho njengaye. Wow. Ngibona nokwenteka ebandleni kuthiwa ibandla lokuqala lelabizwa ukuthi ngamaKristu. Abamandla belapha eAntioch ngoba bathi bababuka bawulasa bafundisile for the whole day. Sifundiso saPaula sabashintsha baguquka. Then they walked the walk of Christ, taking Christ from his word. They walk like him. Awubazalwane namuhla emini sithi be crucified with him in order to walk like him, in order to do like him, in order to hear from him and be able to live like him and talk his talk, walk his walk, do as he does. These are Christians. Bethebe kanye naye. Nambethebe kanye naye njengoba ngikhombisile. There is communication. There is one vision. There is one direction. There is one destination. Yeboneni. Niyamkhumbula leselele silesini. Sanele kumuva Jesu ukuthi uthini. His destination changed. Leselele sileso saphuma ekufeni sangena kuphileni. Sasuka esiphambanweni sangena into eternity. Kusho njalo babedlamini thank you Nkosi. Uyangiva uthi nje babedlamini. He jumped wangena into paradise. Ngoba Jesu wathi namhlanje ngilaba nawe paradise lela kuya khona. Ngoba wamuva. Azalwane bami. Singavumelana namhla. Uthi wena usho njengaPaul uthi I'm crucified with him. Akusesimlo philako kodwa uKristu uphila kimi. Akusesimlo lohambayo
uKristu uhamba nami. Akusasimo lo wenta letinto tonke leti, kodwa uKristu lo wenta letinto ngekwendlela yakhe. Ake sifunde nalento ekugcina. Incwadi yezenzo Psalm 20 verse 24. Awu bazalwane, njengoba mina sengifile ngife kufa kwakhe, mina uhlanganyele kuvukeni kwakhe. Njengoba ngakuhlanganyele kuvukeni kwakhe, lempilo lensha sengingayiphila. Namhla emini sitawucela nje sithole bantu, umuntu lokawuthi ngiyadesaya, nami ngithi angibethele kuze ngiyohamba nje naye nebantu banombona nje. Chapter 20 verse 24. Yepha ngikhanza ukuthi impilo yami ayisho lutho kimi. Nangabe nje ingaphumisela inzima yami, ngicede umsebenzi lengawunikwa inkosi Jesu, wekuthi ngifakaze ngelivangeli lemusa waNkulunkulu. Leya impilo ayisho lutho. Ngicela babesimelana mfundisi inhloko yethu ndosithandazile. Leya impilo ayisho lutho. I am crucified with him. Inhloso yami sifana nenhloso yakhe. Impilo yami impilo yakhe. Crucified with him. Siyabathola laba tawo decide namhla lona lwathi I'm crucified with him. Ngiyancuma namhlanje ubethelwa kanye naye, uzajabule ngayo, nami ngijabule ngayo. Bethelwa kanye naye kuse sihambisane naye, bethelwe naye kuse impilo yami la emhlabeni ibe impilo yakhe. Nivumelane kusikwe nami ukuthi kuyihleke kube nje la kuhleketiwe la nami ngala ngisike bese le tata tethu diyahlangana diyaphusha uyahlikishwa ingadi yakho seyaba khuluma ngakho le ngadi yakho seyaba inhlupeko yakho yaba lokufa kwakho kwabantu la ufa khona wena nami kunjalo siyahambisana thina nawe la ubheka khona ubheka khona. Manje ke ithi ke lenzaba ke la njengoba lapha ke sewavumelene sandla esandleni unyaweni bana uhamba kanjani. Ngiyahlabelela ke lo make uthi uyasethwana uyabethwana uyabethwana benami ujabesita nalo lo msalwane akayibona indlela wakhe
ukuthi ngibuke nabo, spend time lapha kuye until ngishitshe mouth to mouth, akhulume nami ngimuve, angakhulume esifuthi kodwa akhulume nami ngimuve. Wase wakhuluma, I'm transformed. Wakhuluma, I'm lifted up. Wakhuluma, ngenziwa ngcono. Angisathi mina kwami ngoba liyawulaba ukubethelwe kuye. Nahamba yena kuhamba mina. Lapha kuma-footsteps ami sekubonakala manje ngoba nguye lohambako manje. Le kanti inyawo kethwelwe mlete yakhe. I walk his way and I live his life. Nikhona bazalwane. Crucified with him. Crucified in him. Crucified for his glory. Sesimo lophila. Kodwa nguye lophila. Uphila kimi. We live in a covenant relationship. Ingadi yakhe ichaza la kimi. Ihamba kulama systems akho. Live la khulumako. It permeates my spirit. Ihamba yonke indzawo kimi. Sandla esandleni. Nikhona abazalwane bami. Siyakhumbula nenzaba. Thank you, thank you. Abondeke ngakona. Ngikhumbula nenzaba lenteka. Kunami umfana walomake lo wakhankamela. Wakhela Elisha. Lo mfana wathi kanti uThixo ngethembiso wafa. Niyakhumbula? Amen. Niyakhumbula sokuvuka kanjani mfana? Wabekwa ekameleni liphakeme. Nasabekwa ekameleni liphakeme. Uthi-ke Elisha ngawupapalala umfana. Kanjani? Sandle sandleni. Umlomo mlonyeni. Unyawo unyaweni. Wasiyaphefumula. Lokuphefumula kwakhe Eliya ngisho Elisha wangena kumfana. Wathimula. Wasiyavuka wabika umina wethu wamthatha umfana. Iphela lapho inzalo. Asitshelwa igama lakhe. Asitshelwa ukuthi kusuka lapho kwasekwenda njani. Bathi uvumeleni manje nithi lo mfana wathi navuka lapho abenemphefumulo wa-Elisha. Lo mfana navuka lapho spoke the message of the prophet. He brought a prophetic message. Lo mfana navuka lapho, I want to believe he walked the walk of the prophet. I want to believe that that same boy was one of the great prophets. Ngoba waphefumulelwa ngumprofethi. Alisho iBhayibheli kushomile bazalwane. Alisitsheli negama lakhe alisitsheli ukuthi abongibani. Oh, ngibona
sihlangana naye head to head. Angithi kambe sesiyokwazi ukuthi kuthinta kwami kuthinta kwaKristu. Namthinta ngekuthinta lokuthinta there is healing. Lapho ngaba khona kuhamba kwakhe. Nangikhuluma I speak his message. Nangihamba njengaye. Nangentathinga ngomthetho njengaye. Wow. Ngibona nokwenteka ebandleni kuthiwa ibandla lokuqala lelabizwa ukuthi ngamaKristu. Abalimandla belapha eAntioch. Ngoba bathi bababuka bawulasa bafundisile for the whole day. Sifundiso saPaula sabashintsha baguquka. Then they walked the walk of Christ, taking Christ from his word. They walked like him. Awubazalwane namuhla emini sithi be crucified with him in order to walk like him, in order to do like him, in order to hear from him, and be able to live like him, and talk his talk, walk his walk, do as he does. These are Christians. Bethebe kanye naye. Nambethebe kanye naye njengoba ngikhombisile. There is communication. There is one vision. There is one direction. There is one destination. Yeboneni. Niyamkhumbula leselele silesini. Sanele kumuva Jesu ukuthi uthini. His destination changed. Leselele sileso saphuma kufenza ngena kuphileni. Sasuka sibambalweni sangena into eternity. Kusho njalo babedlamini thank you Nkosi. Uyangiva uthi nje babedlamini. He jumped wangena into paradise. Ngoba Jesu wathi namhlanje ngilaba nawe paradise lela uyakhona. Ngoba wamuva. Azalwane bami. Singavumelana namhlanje. Uthi wena usho njengaPaul uthi I'm crucified with him. Akusesimlo philako kodwa uKristu uphila kimi. Akusesimlo lohambayo uKristu uhamba nami. Akusesimlo lowenda letinto tonke leti kodwa uKristu nowenda letinto ngekwendlela yakhe. Akesifunde nalento ekugcina. Incwadi yezenzo Psalm 20 verse 24. Awu bazalwane njengoba mina sengifile ngife kufa kwakhe ngidawuhlanganyele uvukeni kwakhe ngoba ndakuhlanganyele uvukeni kwakhe lempilo lensha sengingayiphila namhla emini sitawucela nje sithole bantu umuntu lokawuthi ngiyadesaya nami ngithi angibethele
impilo yami ayisho lutho kimi. Nangabe nje ingaphumisela inzima yami, ngicede umsebenzi leka unikwa inkosi Jesu, wekuthi ngifakaze ngelivangeli lemusa waNkulunkulu. Leya impilo ayisho lutho. Ngicela babesimelana mfundisi mhlaba yethu ntosithandazile. Leya impilo ayisho lutho. I am crucified with him. Inhloso yami sifana nenhloso yakhe. Impilo yami impilo yakhe. Crucified with him. Siyabathola laba tawo decide namhla lona lwathi I'm crucified with him. Ngiyancuma namhlanje ubethelwa kanye naye uzajabule naye nami ngijabule naye bethelwa kanye naye kuse sihambisane naye bethelwe naye kuse impilo yami la emhlabeni ibe impilo yakhe. Ungathi ngakwenza lokudemonstratiwe ngithizwa kule demonstration abathakayo emhlabeni ngelethi isandla esandleni nonyawo enyaweni baze bakhumbulele ingoma lethi kukhona tinyawo lekathi ngakala nentaboshozwa esiphambanweni uyaqhubeka nokuhlabelela bese sothi Jesu Jesu manje ngihambe ngalezo nyawo lezaboshozwa esiphambanweni aphethathi kukhona nentandla nengakala lentaboshozwa esiphambanweni aphethathi Jesu Jesu manje ngiphathwe ngalento ndaba liqiniso ukuthi siyakholwa sibhekile kepha bazalwane akitsho ukuthi nasisemkhosini lonjengalena kuyingodi ukuthi kunyakanyiswe idini lesimo sami ngalokuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngijike ngingangeni kuyingodi lokho. Mina bekucela ukuthi kulolu hambo lokuphila lesimngenele ngetethu tinyawo tingelicala lona but akube nanokuthintana nanokugibelana manje ngithwalwe ngihambe ngalezo nyawo lentami letigcole kwefuneka nemthakathaka tigibele tikwaleti letabhotshozwa kephatike licala lona Jesu namhlabeni manje ngihambe ngalezo nyawo ezabhotshozwa esiphambanweni sivale mehlo sonke bazalwane kuyingodi ukuthi unganyakaniswa phini ngalendlela bese babeke longenako kanti uyathinga mgibelo letinyawo uyathinga phathwa ngalentaka letabhotshozwa esiphambanweni sivale mehlo bazalwane. Sengiyathandaza nesikhathi asisekho ngakini bengicela ukuthi labakhona labentakutowenza le demonstration ukuthi akugibela letinyawo letingenakala tinemandla letinyawo leti nasohamba ngato ungahamba noma ngakuphi kuhambeke mane uphathwe ngalezo zakhe mane kwateke lokungenana emandla andona nemandla angene kuwe afika kuchitha buthakathaka bakho besuka nemali sivale phela wotani bathandekayo nanikhona isikhathi asisekho ngakini sitokuxhumanisa umuntu nalonemali sitokuxhumanisa umuntu nenyawo letabhotshozwa sitokuxhumanisa umuntu nemandla esiphambano abenenakala wafela labanentana ukuze kuthi inyawo yakhe bahambe bangasakhathali. Uma sebakhona mina ngawuvele ngithi sengibo bona laba bazalwane bese siyathandaza. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you.